Thembosu kila mundu uma musiekete masabu mana kwata ngili 10 ngatumia ngili na nge yangilile na kwata mbao ngatumia 10 na nge ye 10 yithe na uka olikilai yo nembao wethe akumi kwata ethina bisawa no kwenda kuiya na we focused bi kwanza wewe uko sawa na umejipanga we bangete kile ikoni chaku kebanga kila mwinga save ya ngili 3 kila mwinga save ya ngili mwe yuthe na isu sia save siethe abo nondo yuwa mo kwata sia utumia sia save sumaba yuthe na wethe abo kila mundu by the way ni wetha yenda kwata mba wakatumia 10 akaye 10 yuthe na ukaolikila kukwata mba opia yu inakuwa ni shida kukwata mba nika no tumia 10 oye 10 yethe ane thina yubwe bona akuya na akili ilikila aba uyu paune bo akili ilikila no need kutinda wamuke za akenda uthiuka thukumela mbae uyae tumia akili saa ingi yumpa uni bo ikalande uketa mutwenza moka ukudia mutwene sawa payo itetomeye bina ne wemieyu na akili utono ndedi hata yuna we akili na we utanisaidia aje nguvu nimetumia sana notumeye bina watu bina wethi abina ndo kweta kindu yue kali akili nde umeta nzama umekole yuna akili na gutono ndedi hata at least ka kwata mbao nikanatwa kwata mbao tekatumia 10 tekaye 10 namna hiyo sainya na katika miongolea nyanya nitalika officially then wakini ugecha ekinya ya atho committee kwatiania nambari yakwa ya otomani